정말로 Fernando, Fernando. Ay ngay sokosik, dunga sukitsi. Ulumi sumaksak siyoklu tailin ni ala nga yugut, bigyangang nilini. I-u-a. 이우아 Isumaksak siyokun nakili, bigyangang nilimik. Imik. 이눅숙 Inuksuk. 이눅숙에 날로네 꾸다우수 나뭔가 또 간내래파 얘가 답변하다 Nunami sungay. Nalunay ko sige yaw lutik. Inokjo yasu, avanga lutakulugi. 아말로타 니흥은 피고시유 한네레마 날로네 꾸다우수 메유 일라 의야감모 Hayla ngay. Inuksuk. 이눅숙 이미 피게앙감네레 Imi bigyangang nili. 일루비가 Illuvigak. Waik. Illuvigay ngay. Apumi ngaktu. 이 아빠모 사는 야오시마수 일루비가 Illuvigak. Atita ko lavo jingwa nga illuvigak. Wow. PCTV 유아를 Inom mo sa naugali. 와 일루비가 내오나 tammaktu Hala. 지슬레오나 메용았다 Wait. Aha. 이미 또 비경언니 Dali. Ikaluk. 이칼루 Ikalui nga imang miutan. 엄마루땅에 이칼루 유아 Ikalujuak. Dai mali. Isiriuti. 시리오티 Isiriuti mipigyangang nilik. 엄마루땅 이막 Imak. 딱광에 이미 비경언니 Ammalutaw inyak. 대과 글씨 인내리오수 파נס었다고 맞다 엄마루 일라 글씨 있고 Wow, takwa pigyangang nilit imik. 어쩌겠다? 이까서나 메유고 오밍이 비경언니린니 오늘 타고나 걔나 칼라로 지고 Ati takon na lavo? Tungasok tilak labut, sibbeak ang makabangat. So our first performers of the night are Sibbeak Misagalat and Kabangat Kalutrak. They are in grade 6 and ages 10 and 11. They were introduced to throat singing at school and they have been doing it for about a year now. Other things that they enjoy doing is playing hockey and soccer. Let's welcome Sibbeak and Kabangat.
Taima utilermi bugut. Ilinni akataartugu iini pikiangang nilinni. Teema kassangaalammita pigeangannelin. Ati. Uu. Ulluria. Ulluria. Amissualui unnukku alagkai pattui qaumayukkului. Ulluria takunnaartuni. Qovianaloa. Haillat. Ammaluttau pigeangammele tekwa annamo atuttau suut. Ullu kisutuin nalunnungai atuktau kunnaqtui ullui. Kanuitu finnaluittau igingettuuti. Ammaluttau ukaleq. Ukalingi ima iqattasu. Ima. Ukaleq juyaaliqqunga. Siuti kai ukaleq juyaalatta. Uqauchawngin nasunguyunga ukaleq juyaaqama. Ukalingai qakuqtami amiali. Ammalu auyaloqimma kayusu. Kayummiaqasu. Ammaluttau pigeangannelli. Ukiungukai mangai ikkinasu silammi. Ikkinattumiaalusu. Annuartiarsimallunikisiani anirbissa. Hailak. Ammalu. Ummia tuktuk ninge auyakku quveenalaassu. Quveenang niqpa ummiaqtorluni. Sailinartukulummi ammalu ilanikunge anuqissu ummiartortuni kisiani quveenammayuttau. Ummia. Takwa pigiangarnilit. Ati una tau tukennalerlavu utirilangammiyugungai utirituaqutta isumarsaksi ulangammiyugu pigiangarnilinnik aami. Cordy, 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 cord, Cordy, cord, Cordy, 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 cord, Cordy, cord. Corny, temang ito ingilagabi. Ha? Tay maling ito ka. Kan imalinga ingirali. Nukakulo, sinipi, tupakulo lauri, aulalo. Temali ingira kakaluanga. How you bukat? Ilinek ti ko nakika? Temang ingira talaga. Ate. Nukakulo, sinipi, tupakulo lauri, aulalo. Asulitai maikkiu sika. Dako pilit ti kapika puti. Tema inga katandala ko te. Ani nga katulo? Ati. Utakhika. Ami pigeangannelli. Amagok. Woi. Amagok inge miagusu ima. Amagoy ang iyualoy sukat tohalut sutillo. Amalunge kuelatan ako yutu. Pamiukok to yualoy. Kimiu yatatunge Ilangin. Ang enek sa tuwin nay. Amit daw pigeangannelli. Tisuvungalo. Ati, tako lang
Abingak. Ang malutang Johnny, abingak. Pikatira salok ka, abingay. Abingak. Abingak. Akigik. Akigik. Akigik kuluing. Ukiukut. Takuyausut. Akigik. Tani kita kuluing. Apa timisu mata ukiuko. Kakuk tautsut. Kakukday. Ay halagay makayusu. Inunno niriyawsut. Ang malutaw. Malutaw. Alok. Arlok. Wake. Allualuye. Ima. Allualuye. Kinataw talawa. Ima miltenge. Puyinge. Allu. Puyit. Puyit. Puyi. Allu. Allu. Arlok. Kakuktegala kasungum miyitaw. Arlok. Ang malutaw. May pigangan nila. Vik. Aibik payalo. Ebinge melusu. Kayong mea kaksutik. Emang miutay. Kasi nga tuga kami yun. Duga kang miyui. Ataw sa mga malumakuni. Ilangi makuni. Nirisu amo mayong ni. Ay, valo nga. Ano yun? Angi yoloy. Ay, Wow. Aivik. tako, may linakaw yavo. Imi, pigangan nali. Amalo. Amalu So kusili, kisuni, ikasa ko na kasi may pigangan nali ni. Tita kakata ko na to si nga, watin no, Titi kakatang na ako si ngay. Tita kako si, ala titigo na tugo. Teko, nakikowit, ukalimaga. Amalo, kiso kakita na. Uviniro. Uviniro, amalo, ame ako tini. Tita kakata kasi nga, watin no. Kuya namik, ilaw ka daw katakat si. Titirahattaritsi takuginaymo, inui takunnaqatsaleriakkunnu, P.O. Box 700, Iqalui Nunavut, XOA OHO. Upaluni qarisauyakku takuneaqlugu takuginay.ca. Titirahattaqlusilluunni kids@inuitbroadcasting.ca.